Pa, razbolio sam se. Plus vrijeme da vam pokažem. Doslovno nemam energije nikakve. Jedva čekam kad se budem morao natjerat da izeditam vlogmas prošli. Pa da, glupa kiša. Ako nekog zanima. Glava me boli. Mislim da sam u jednom momentu čak i vjevercu vidio. Tu da je šetala po stanu. Ali da, nemojte stvarno očekivati da će ovaj vlog biti išta zanimljivo. Onako javljaš se nekad. Da vidimo što imam na telefonu. Hvala Daniel Svalina kad si se pretplatio na kanal. Hvala Matej Katavic kad si se pretplatio na kanal. Da vidimo tjedni recap prošlog tjedna od ne znam kad. Evo što ste objavili prošli tjedan, 7 video zapisa. Broj korisnika koji vas prate 544. Ovako vas drugi pronašli. Početna stranica YouTube-a, sljedeće stranice kanala. Ovo su gledali postavljene lampice i udari struje. Kako se ovo koristi? Kasnim na autobus. Koji je vaš videozapis ostvario najveći broj pregleda prošli tjedan? Kako da ja to znam? Kako se ovo koristi? Postavljene lampice i udari struje, kasnim na autobus. Mislim da je ovo postavljene lampica. To je točno. 162 pregleda, GG. To je to. Drago mi je da vidimo sad da odgovorimo na poruke. I do šta već. Ja jedva čekam danas da se moram natjerati da izeditam ovaj vlogmas. Odnosno ne ovaj, nego onaj za sutra. Da vidimo. Joj, kako je Instagram promijenio, da vidimo. A ne znam, kužiš, kiša pada. Čekaj da vidim. Ja bi sutra dopičila, osim ako vi sutra ne odete. Onda bi mogla ostati da se ti i ja profotkamo. A ne znam šta ti kažem, nemam pojma do sutra ništa. A kiša pada. Znači doslovno kiša pada. Onako, kiša pada i ja brim da ja sam temperaturu ili neki vrag. Doslovno jedva gledam. Energija na minusu, ne znam što se dešava. Dobro, to je jedno. Idemo dalje, sad govorit na glavnu poruku. Došla je božićnica, zna se ko će se trošiti na izletu. Dobar dan. Želim vas obavijestiti, pošto ste vi jedina persona koja radi u vrtiću. I ja sam čuo neka dječja gripa, neki vrag. Ti si kriva što ja sad vjerojatno imam temperaturu. Čisto da znaš to, bukvalno jedva gledam. Teško je sve, spava mi se, ne znam šta da radim. Ali ti si kriva za to. Ja se nadam da će proći do izleta, ali nisam siguran, plus još ova šurava kiša pada. Ništa me nije jasno šta se dešava. Ok, neću vas puno brzo marat. Javljat ću se kroz dan. Moram u jednom momentu donijeti komp tu i izeditat vlogmas. Ovaj za danas. To će biti fun. Bilo bi super da sam se navikao da editam vlogmas isti dan kad ga snimam. Znači, tipa da ovaj jučer koji sam snimao, da ga jučer odmah izeditam. Ali ne, ja sam odlučio da je bilo lakše snimat i onda sutradan ujutro se ustat i editat video. E sad, bit će fun, pošto ako idemo na te izlete ili negdje, ja neću moći editat, tako da ću morat sad danas se natjerat sa ovim tu, da danas izeditam vlogmas od jučer i da izeditam ovaj od danas. Jer kao, da onda mogu imat
jer kao ako sutra budemo išli gdje da ne editam ništa, da nemam sutra ništa jer neću stići. Ali dobro, bumo vidjeli šta i kako. Idem sad još leći u krevet i odmarat, a čućemo se kasnije. Jao, što pada kiša, jao, bože. Vlogmas je izeditan. Sad stvarno ne znam šta ću snimat danas. Još jer kažem, baš me neko piknulo poprilično jako temperatura i sve. Taman sad prije Božića i svega, tako da moramo se toga riješiti prije. Definitivno se neću toga riješiti ako budemo ovako izlazio van napolje, ali vam moram pokazati da je vrijeme postaje sve gore i gore. Svi planovi koje smo imali ovaj tjedan su na onako stand-by-u i ne znam kao šta će se desiti, ali da, definitivno idem sad u krevet još ležati jer stvarno nisam očekivao da će se ovako nešto desiti. Dobro, doduše ne znam kako bi neko očekivao da će se raspolit, ali dobro, šta se sad radi. Idem ležat i skidati ovu temperaturu nekako, zato jer se ne da šetat po kući, doslovno trest ramena, zato jer mi je hladno. Tako da. Update imam. Rokam temperaturu 39. I sad idem istijediti jedan limun, jer je to sve limuna što u stvari imam. U čašu i stavit ću ovaj neki Max Fluta da je tu unutra. Pa ćemo vidjeti što se desiti. Ne mogu vam stvarno sad upaliti ovo prenijeti u svjetlo jer jednostavno ne moram. Ja sam mislio da imamo puno više limuna u zalihama, međutim nemamo, a burazu se ne da ići kupovat, tako da, šta se sad tu radi? Moram prešiti s ovim jednim limunom do sutra, kad bude išao kupovat. To je definitivno bio mis stoljeća, ako ne pitate. Obično kako funkcioniraju prehlade i gripe kod mene je da nikad nisam bolestan i onda jedno 3 dana godišnje me lupi ko kretena. A jebem ti mater, 2 puta sam pulo. Sve počeo teći. Gdje je kaša? Vode, malo vode. I što tu malo ima soka. Dobro, malo sam pojel. Kako se sad ovo otvara? Aha, to su ovako kao šumeće tablete. Neka reakcija se dešava. Ne znam koja. 1-2 kaške šećera, to će biti dosta. Da. Ne znam. Još malo. Sve ovdje ima. Još je malo. Sve mogu, samo taj kašelj ne mogu, ide mi na živce. Ne znam, možete vidjeti. I evo tu je. Tu negdje. S one strane stoji. Moram čekati
pitanju ovog vloga, ako me baš pitate, ništa mi se ni ne snima, a nemam ništa. Hvala kaj ste gledali Vlogmas broj, aj sad da ga znaš koji je 18, 19, ne znam. Evo, vidimo se sutra u sljedećem videu gdje se nadam da će ovo tu, što god ovo bilo, pomoć u ovome tu što god se tu nalazi. Smrdi kiselo, bog te. Vjerojatno je kiselo.